Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye. Mbere ya byose romanze mfate umwanya nk'amasegonda 30 manze shimire mwese mwakanze subscribe ndetse munakanda no kunzogera ku buryo buri ko dushizo ikiganiro muba mubi imbere mu kubona amakuru cyane mbamenyeshe ko twamaze kuzuza aba subscribers ibihumbi bigera kuri 200. Niby'agaciro rero kuri wese wabigizemo uruhare cyane mwe mudahwema gukora like kuri izi nkuru zacu ndetse mukanazisangiza n'abandi. Niby'agaciro nimwe muryango mugari dufite kuko nimwe mufasha cyangwa se mushigikira uyu muyoro mugatuma ukomeza kugenda waguka, ariyo mpamvu mbashimira cyane. Hanyuma rero niby'agaciro kubashimira cyane rwose mbikuye ku mutima kuko rwari urugendo rutoroshye kugira mu by'ukuri uve kuri subscribe imwe mpaka kugeze kuri subscribers 2000. Niby'agaciro ro mwumve ko mbashimiye cyane. Ntabwo nari gutangira iki kiganiro rwose ntabanje kubashimira, nari kuba ndi mutanyurwa. Mureka rero twinjire sasa mu makuru yacu n'ubundi nk'ibisanzwe tugiye kugenda tugarukaho kubigendanye n'ubundi nibiri kubera muri aka karere kibiaga bigari, ariko twibanda muri iyi ntambara ikomeje guhanganisha EM23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Manze babwire ko ari ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemerera AFC M23. Abarungira nti muri aka kanya tugire gute tugiye kubibabwira ibyo M23 yemereye kugira ngo ive hano muri Uvira. Abantu benshi mwumvaga ngo M23 ngo yavuye muri Uvira, ingabo za Kishasa ziti twe tugiye guhita tuza, abarundi bati turakabata barwanye babaye benshi, n'iki byose byarinduru nyinshi cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo zanditse iretere. Ese kubera iki banditse basaba M23 kuva hano muri Uvira? Ese ni iki bemereye M23 kugira ngo ive muri Uvira? Ubwo birumvikana turaza kugenda tugaruka no kuzindi nkuru kuko dufite amakuru menshi cyane. Tubabwire iby'indege yamaze kurana ya ejo yagaragaye hano mu kirere cya hano Igoma ku kibuga cy'indege, ikaba irimo kugenda inkuru zikaba zatangiye kuvuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabari hano Igoma. Ese yaba yaje kuganira ibiki na M23? Iki ni ikibazo wakwibaza kandi ntekereza ko nabyo ndibuze kugenda mbibavira imuzini muzingo, ndetse n'ibinanshobokera ndaza guhamagara n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike wungirije. Uyu nta wundi ni Oscar Barinda, nawe adufashe muri aya makuru. Ndaza kubwira imirwano uyu munsi nabwo yakamejeje barimo bararwana hano muri Kivu Amajyepfo. Ese bari kurwana n'ibimeze bite? Donc amakuru yacu muri amasaha nyaboneka ntaze kugucika mu gihe tugiye kwa twamamaza making ashobora kwa kanze like, ndetse niba utaranabikora kuri iki kiganiro like ubikore nonaha una sharing cyangwa se dukomeze bwa buryo bwo kwagura umuyoboro dusangiza abandi nkuru, uwo uyisangije nawe rwose ayisangiza undi, gutyo tukagenda twagura umuyoboro. Ariko nyaboneka like izo ndifuza ko tuziba nyinshi cyane kurusha mbese zikagendana nuko namwe mungana namwe mudukurikiye. Niby'agaciro rero kugira ngo twihute cyane reka tubanze twamamaze turebe Primo Health Infinity barakubwira ko batanze icyitwa discount muri izi mpera z'umwaka, aho abivuza baganira ivuriro bavura indwara zigiye zitandukanye zirimo umuvuduko w'amaraso, zirimo hepatite, ubwo ndavuga indwara z'umwijima, zirimo kutanoza amabanga y'abashakanye, zirimo abafite ibibazo by'uburwayi bw'imitsi, ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye zirimo na za stroke n'ibindi byinshi cyane, umutwe udakira w'impande n'iki byose. Menyese ngo babashire cyitwa discount. Reka tubanze twamamaze gato, reka babanze babibwirire ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye, ubundi turebe ese M23 n'iki Leta Zunze Ubumwe zabemereye kugira ngo bave muri Uvira. Ese bave muri Uvira, ibya Uvira ubu bihagaze bite maginga ya byifashe bite? General Sultan Makenga na force ze bari kumwe hano muri iki kibaya cya Plaine de Ruzizi. Ese Uburundi buhagaze bute ku ruhande rumwe buri kurebana bufesingana na M23
M23 n'abagabo n'abasore ba M23 abasore ba General Sultan Makenga hano muri Plaine de Ruzizi. Reka tuze tubyinjiremo. Infinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi. Twabazaniye promotion yo mpamvu mumbonye ahangaha rero ni promotion y'igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera. Akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata. Ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe n'indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha, abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock, tukagiraho massage, tukagiraho bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompuwe Sinyerise muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompuwe Chikudu. Naho abari Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, reka rero dutangire amakuru yacu mu buryo burambuye, ariko nkuko nabivuze reka tubanze turebe iyi M23 byifashe bite ku kuva ko hano muri Uvira. Ese uyu mujyi ukozweho n'ibihugu birenze kimwe cyangwa se birenze bibiri, ndetse ufitiye akamaro ibyo bihugu, ni gute M23 yaba yaravuye muri uyu mujyi wa Uvira nta kintu kidasanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibemereye? Ndabizi abantu benshi mushaka kubaza muti se ubundi M23 uyu mutwe witwaje intwaro nkuko n'ubundi Kishasa ihora ibivuga ndetse n'abambari babo, uyu mutwe witwaje intwaro ufite ubuhe bushobozi? Ndabizi nibyo mwibaza, ufite ubuhe bushobozi bwo kuba wavugana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Reka rero iki kintu tubanze tugishireho umuco turebe ese byifashe bite. Ikintu cya mbere ukwiye kubanza kumenya nuko M23 ijya kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Twabonye yandika itangazo ko igiye kuva muri Uvira. Yemeriye ntago banditse itangazo cyangwa se bakoreshe n'imirongo zabo nkoranyambaga harimo nka XR Lawrence Kanyuka na Baberitara Bisimwe bose barabyandika na bawiri ngoma barabyandika. Ntago twigeze tubona itangazo rya M23 shira hanze cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikira M23. Bivuze ngo habayeho ikiganiro, hari biri inyuma y'amarido twe byabaye tutazi, tukabakunzi cyangwa se wenda babakurikirana ibibera muri uburasirazuba bw'aka karere, cyane cyane abarebe kuri iyi ntambara iri kubera muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibyabereye inyuma y'amarido twe tutazi. Hari ikiganiro cyabayeho gihuza Colonel Nanga, perezida wa AFC M23 na Donald Trump cyangwa se n'ibiro bya Washington White House. Ibyo rero nibyo burya abantu tutamenye, buca mu gitondo tubona M23 ivuga iti twe tugiye kuva muri Uvira, ariko abantu benshi bati M23 iri rwose ivuyema iteranya abaturage, iki n'ikiti nibibaza ahantu barwanye kibahagera bikomeye n'iki byose irabatereranya. Ariko se niba tuzi neza ko uyu mujyi wa Uvira ari ingenzi hano muri Kivu y'Amajyepfo, ukaba ingenzi ku gihugu cy'u Burundi, even ukaba ingenzi ku gihugu cya Tanzania, ukaba ingenzi no kuri ibindi bihugu birimo za Mozambique, na Mozambique nayo ni irahari mu nyibutse Mozambique nibyo iriho, n'ibindi bihugu byinshi tene byo muzi bikoza ahangaha byose, ngo Uvira ibafitiye umumaro. Ese ni gute M23 yaba yaravuye ahangaha? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwumva niba yarabasabye kuva muri uyu mujyi wa Uvira, n'iki yabemereye kugira ngo aba barwanyi nkuko bivugwa na Kishasa bitwaje intwaro, umutwe witwaje intwaro, kugira ngo uve muri Uvira wemere kuva muri Uvira? N'iki Leta mwe murabona nta kintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabemereye?
kugira ngo bave muri uyu mujyi wa Uvira byoroshye. None se uyu mutego M23 yashizeho isa niyagobetsemo igasa nihutega izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Uyu mutego uhatse kimwe niba muri abasesenguzi cyangwa se mwe murabyumva mute? Nakunze uburyo kino no comment zanyu ziri kuba ziganisha ku bintu bijyanye n'ubundi n'ibyo turi kuganiraho. Nakunze comment zanyu mu kiganiro kibanziriza iki ngiki. Turi kumwe. Nukuvuga ngo M23 ijya kuvamo ahangaha isa naho ibyo yakoze, ibyo yumvikanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonaga ko n'ubundi bitazashoboka, ariko iravuga iti twe kugira ngo tugaragare yuko n'ubundi tutajya tubasuzugura cyangwa senda nubwo batwemereye ibi bintu runaka gutya kugira ngo tuve muri uyu mujyi. Reka tubashiremo ikintu cyitwa gatego izi ngabo za guverinema ubutegetsi bwa Kisekedi na Neva. Reka tubushiremo akantu k'agatego, noneho nikaramuka kabashibukanye tubone tuze muri Uvira nta muntu n'umwe ugomba kugira ute kudiscusinga. Ibi bitandukanye na kuva kwabo muri Warikare. Uku kuva muri Uvira gutandukanye na kumwe mwumvishe bavuze ngo tuve muri Warikare. Hari aho bari bakoze wizidoro bayikoze bavuye muri Warikare bayivuyemo. Ariko iyi Uvira yo n'est pas de pardon, donc nta mbabazi donc ni ibintu by'imibare gusa byiberemo nibyo ngiye kubacamburira neza donc mukabyumva. Nungo amakuru dufite ushobora ndetse ntekereza ko n'uruhande rwa Kinshasa bamaze kumenya M23 abarwanyi bayo bose nta numwe wigeze ava muri yamaonesha wa murongo mwabonye n'imodoka bavuze ko ngo zari ziri mu busa mwabonye batondetse bari kuvamo nyine bafata video. Ariko hano ibihumbi 7 biri hagati ya 7 n'umunane uburundi bwatangaje na Kinshasa bavuze ko ngo byinje hano muri Uvira biracyarimo hano muri uyu mujyi wa Uvira. Usibye ko bari gukora nk'abapolisi, bari gukora nk'abapolisi, barimo bakora akazi kabo nk'abapolisi, barimo baracunga umutekano. Ariko nubwo ari gucunga umutekano, ndagira ngo mbibutse ko M23 iva muri uyu mujyi wa Uvira yabanje kuvuga ko ntabwo hemwe kugaragaramo ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC, yewe wazarendo n'ingabo z'abarundi ntawemereye kuza hano muri uyu mujyi wa Uvira. Hemere kuzamo ingabo ziri netre. Aka kantu mukumva neza, hemere kuzamo ingabo ziri netre, za ngabo nyine zibogamiye ku mpande zombi. Aha hantu muhumve niho hantu hakomeye cyane. Aha hantu ndagira ngo untega amatwi uhumve neza. Nuza kureba ingabo ziri netre, harimo ingabo z'umuryango wa EAC zo muri aka karere. Izi ngizi Kinshasa zirukanse ravaho ntabwo ziri kubafasha guhangana na M23, nibo babanje kuza hano muri ubu burasirazuba bahagarara hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi n'ingabo za Kinshasa. Ngira ngo murabyibuka nubwo banze ko iz'u Rwanda zijyayo, hari ingabo z'abarundi, hari ingabo za Uganda, hari ingabo za Kenya, hariyo n'izi ngabo za Sudan y'Epfo zari ziriyora mu nyibutse. Ntago zari ziriyo, nazo ntago zari ziriyo. Byari ibyo bihugu bitatu harimo na Tanzania, ibihugu 4. Icyo cyari ziyobowe n'itwa Nyaga. Bakati ntabwo mudufasha kwataka M23, rero muveyo. Izo Kinshasa arazirukanye, izo tuzikuremo ntizazayo. Tugarutse ku zindi zishobora kuba zagombaga kuza mu mujyi wa Uvira, nuvuga ngo hakagombye ko wenda haraje iza Sadeki. Samidi yaraseje ubundi twabonye Gisekedi bagenda nabo mu mitingiraho mikoro yajya kuva bakayihagarika kuko yarabambuye bari mideni rikomeye cyane. Hano hanga ntibahaza ibyo banaboneye Igoma barabizi, bahahure n'uva gusenya bitandukanije n'ibya Gisekedi n'abariyo mu buryo bw'umercenary mu buryo bwa fraude. Izi nazo ntizaza, Sadeke no ntiyaza. Warabonye n'igihe byari bishoboka ibihugu bya bimwe byanze kuzayo zayo bike nabwo bije ngo byo bisasa mediaras. Izi nazo reka tuzikure mu nzira. Abandi bagombaga kuza wenda ni Monisco, ariko Monisco iri hafi kurangiza manda yayo nubwo bongeye igihe kingana n'umwaka, ariko nayo Kinshasa ihora ibacanaho uburongo, ntabwo ibafasha ngo kurwana na M23. Bivuze ngo nabo muri uyu mujyi wa Uvira ntago bawuzamo.
muri make uyu mujyi uri net donc uri wonyine, tuvuge ngo nta ngabo zirimo uretse abo bapolisi. Ariko se niba harimo aba bapolisi nta kintu mubona ko ari agatego? Ati yabanje gukora ikintu bita cya kintu bita ubujyange. Ndababwiza ukuri, ibintu bakoze byari birimo imibare ikomeye cyane. Baravuze bati uyu Uvira niba tuyivuyemo tugaragara nk'abayivuyemo tukadusizemo abapolisi cyangwa se ndadeka ngo nta nabo basizemo, uko byaba kose hashobora kuhita habamo ibitero. Ari byo bitero bya mbere byashatse kugaragara, habazarendo bamwe n'abasirikare n'iki byose bashaka kwidekarara ngo bafate utuvido nk'uko bamaze kwigeramo. Abo b'abapolisi n'abandi bambaye civile baracakira iyo nkuru nigeze kuyibagezaho, ibyo nayo bagejejeho. Nta wundi muzarendo n'uburi dombukizwa hagaragaye ko ngo ari muri Uvira. Kuko no baravuga ati dushobora kuzajya duhura, uyu mujyi ushobora guhura n'ibitero bishobora guturuka mu bindi bice bya kure bikaza kugira ute bakazajya baza kurasa Uvira. Kandi icyo gihe ntabwo abaturage abantu bagaragara nk'abaturage ntibarwana, byagaragara ko ingabo zacu nizo zasabwa gukora n'ubundi. Icyo gihe rero abasirikare bashaka guhita bakora nk'abasirikare, bikaba ibibazo. Nicyo bitero kugira ngo tuhafunge neza, reka turebe hanze tujye gufungira iyo ngiyo kure. Uvira bari bayisokamo, ariko imirwano yo hirya za Fizi muri ibyo biteretwari byo hirya mu nkengero za Uvira kure, bibasaba ko izi ngabo zose zazindi z'abarundi zari ziri hano zabongamiye abanyamurenge twirwaho neratangira zose irasunika ijyanira iyo kure za baraka barayifungira mu birometero hafi 80 na ibiruka yibageziyo. Izari ziri hano ejo bundi nizo zari zitangiye kujegeza umutwe za makobora ngo nazo ngo zigiye kugaba ibitero, barazikubita barazihibikanya nazo bazijyana kure. Bivuze iki rero? Bivuze ngo uyu mujyi wa Uvira nta ngabo za guverinoma zirimo, nta nicyo yewe ubwo EM23 turabarakittarimo, harimo abapolisi. Murumva umujyi usa naho uriyoboye. Nabonye sinzi wanyoreje ifoto ngo hari n'undi muyobozi musha bashizemo muri Uvira. Ese yashizwemo nande? Nuko rero ubu hategerejwe ko hagira wazarendo bakwidekarara. Donc umujyi niba nta busirikare urimo nta buyobozi, bivuze ngo ushobora ko wabamo akavuyo, ubusambo bukiyongera. Urumva ubusambo bwakwiyongera, yewe hanabamo n'ubwicanyi. Ese ibyo biramutse bibaye muzi ngo ninde wahita ajyamo niba izi ngabo zose tubonye nta zirimo? Bisobanura ngo uyu mutekano n'ubundi uko byaba kose niba bose ntawe ushobora kugeramo, bivuze ngo uko byaba kose EM23 bizatinda uyu mujyi wa Uvira muzongera mwumve yawugiyemo. Iburimo mu buryo butemewe, ariko vuba hanga muzabona uyu mujyi n'ubundi yawugiyemo mu buryo butemewe, kuko izi ngabo za Kinshasa nta buryo zifite bwo kuva muri uyu mujyi, bwo kugera muri uyu mujyi. Hari ibintu byihishe inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye EM23, ariko twe tutari kujya tubonesha amaso ngo tubirebe. Ariko kuva muri uyu mujyi wa Uvira ni ibintu byaganiraho igihe kirenze amasaha 2, yewe bishobora kuba byarafashe n'amasaha atari munsi y'10, bari kuganira, bari kureba ise turawuvamo gute, biragenda bite n'ibyo twatakaje n'iki byose. Ibi bikagaragaza ko EM23 nashatse kumvikanisha hanga EM23 bari kontakte cyane cyangwa se bumvikana neza cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari communique kuri bya bintu bazajya ngo bayifatira ibintu by'ibihano byose biturutse batarika aho ngo pa ize ishira mu bikorwa. Ibyo ntabwo ari ko bimeze. Ntabwo EM23 muzabona yohereje umuntu wayo muri za Washington nk'uko Kisekedi bakayikwamba bahorayo, ariko ku buryo bw'ikoranabuhanga, uburyo bwa telefone bari communique rwose, bari kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Ndagira ngo akandi kantu ngiye kubamenyesha, igihe aba bagabo bo bari kureba udonke izi ngabo zirimo kugenda ziremanta ziri kuvuga ziti twewe turareba ukuntu zo ziri gushaka uburyo kiziri buze kugarukana Uvira. Ubuye makwera gatatu intambwe zabo barimo barareba za Katanga, barimo barareba uburyo ki bagomba kugera muri Katanga, kuko icyanga cyo bamaze
kukirangiza neza baragisoje. Reka manze ngaruke kuri iyi ndege. Ubwo ikigaragara cyo hari ibyihishe inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye M23 kugira ngo yemere kuvanga ivuye mu mujyi wa Uvira. Reka icyo tukirengagize, reka ubwo twe twigarukiye Igoma ku mugoroba washize hagaragaye indege yo mu bwoko bwa private jet. Ntago ari indege nini, ni indege nto. Iyi ndege yagaragaye ijya ku kibuga cy'indege cya hano Igoma. Abaturage baserebeye cyane bati ubanza cya kibuga cy'indege cyacu kigiye kongera gutangira gukora, abaturage babonemo imirimo. Donc amahanga yongera agenderere cyane, n'ibihugu bya kure byongere bitangire biza hano mu mujyi wa Goma. Ariko ndagira ngo ngire ikintu mbamenyesha. Hari amakuru na n'ubu akomeje kugenda avuga ko iyi ndege nubwo bayibonye muri iki kirere, iyi ndege ngo yarije izanye. Ni amakuru ndimo gushakishiriza, ngiri kureba ko ndacyayashakira ndimo ndacyacukumbura ngo ndebe ibyo ari byo, kuko hari amakuru avuga ko ngo iyi ndege yaba yazanye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yitwa ngo ni Michael Rubio. Uyu ngo yaba yaje hano mu by'ukuri muri uyu mujyi wa Goma muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo hari ibiganiro bari kugirana cyangwa se aje kugirana na AFC M23. Gusa ntabwo ibi twabyemeza, nge ndacyarimo ndacukumbura, ndacyarimo ndashakisha amakuru kugira ngo ibintu bize kugenda neza, dushyire ibintu ku muco. Mutaramuse iri jwi ampaye n'iryiki? Twumve, ihangane gato. Ndikumva ari ibintu by'u Burundi. Reka tubanze tubyumve. Ni umutaramu bimpaye, aravuze ati wenda kugira ngo tubyinjiremo tuzi ibyo ari byo, kugira ngo tubyinjiremo tuzi ibyo ari byo. Bite Eugene Official, ngukurikiye, ndagukurikiye. Ati ndagukurikiye, ati unkohereze audio. Ari perezida wa reka tubanze turyumve nibyo byiza. Kuri mwambutsa bonne gouvernance, ndabifuriza amahoro n'amahonda mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Twemirije umwaka w'ibihumbi 2026. Ndabifuriza kandi Noheli nziza kubemera n'abatemera, ukumara umunsi mukuru. Iyo ngo uyu mugabo ngo tugiye kumva ngo yavuze ku bijyanye n'ibitero Uburundi buri gutegura ku Rwanda. Reka tubanze tubyumve. Kandi twowigina tuzowigina hamwe no kuri mwambutsa bonne gouvernance. Ariko turabakengurukiye kuri uyu mwaka ugira kangahe mwabandanye mudukurikirana, turi kumwe turemeshanya. Nshimire rero abatwandikiye, nshimire namwese mubandanya muhanahana ibi biganiro, abagira abonema, nshimire n'udufasha kugira ngo ibi biganiro bibandanye bibashikira mu buryo bushimishije. Shaka rero tugaruke cyane ingene twobivuga. Sinzi abakuru b'ibihugu ko babahanura, sinzi leta ko bayihanura, uko biri mugabo ingwano sinzi icyo bazironderamwo. Mugabo iyo uravye umuntu aguma avuga sinzi kudahanurwa, gasozi k'intanurwa ngo kahiye abagabo babona. Ariko banza mwumvirize gatoya.
ngumenye nitangura ntamenye ingene yera ikintu bene ico none mu vy'ukuri uriko arasoba intambara muri iyi myaka kuva isendede ije ku butegetsi na Frodebu washaka ntibantonganya yandika ngo muri rapport de sécurité yuko bashinze sendede ngo kugira ngo bagwanye ngo abanyarwanda ngo butsi urumva si vyavuga urondera intambara ninde muri iki gihugu muri aka karere ushaka gutera u Rwanda canke u Burundi burya u Rwanda uje kubona declaration turumva yuko u Rwanda rwoba rufise umugambi wo gutera u Burundi so kuvuga ko bitoba biriho ntaho bavyiyumvira wumvise umukuru w'igihugu atababiza ashobora kuba hariho ijambo mugabo niyaba ari wari kwarasoba intambara nibi rero uyu munsi twari tuzindutse tuvuga tuti hari agasozi k'intabarigwa uko utabarigwa kwaramaze abantu si mu Burundi gusa reka ndababwire gatonyi ibi bintu si vyavuba ndetse ibyo ntibantunganya yandikiye Nyerere ituma barashinze CNDD mwibuke ko hari amasezerano yo gufashanya sinywe hagati ya CNDD uyu mugambwe uri ku butegetsi wa Neva hamwe na les ex-FAR bagize abanyabwoko Rwanda mugabo mwibuke yuko ihonyabwoko ry'abatutsi ryabaye mu Rwanda abarundi b'Afrodebu bahejeje gukora ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi giye guterera gufasha gusupervisa ihonyabwoko rikorerwa abatutsi mu Rwanda kuko baraba expert muri vyo kandi babereke bati nguko ukuntu umuntu ashobora gukora ihonyabwoko akariherana aya masezerano rero yaje akurikirana ubwo bugome de coopération ihonyabwoko ryo 1994 ntawe ubiharera bashobora kubihakana mugabo turi ngaha kugira ngo tuvyemange tuburira abantu bavuga ati nimureke aho magasomorokeje iyi ntambara nk'abantu mwe izoteba ibakore ko namwe bwine naho mwiyumvira ngo nabandi zohindukire kabakora ko mugabo by'ukuri iyo u Rwanda ruba rutifashe canke abantu barateba bakimva abazenede barataba ngo abantu barabisemba kujya buyo yabisemba biyumvira ngo abantu bose ngo barabisemba kujya bamye babahekenyera bakamira no biyumvira ngo bizobandanye ko ayo masezerano rero ariho ari mwiyumvira yuko abanyarwanda batayazi ari yani masezerano ya fusion prepoto na ex-FAR iyo nayo nyine ariho icyitwa rero abo ba FDD basinye na ex-FAR CND sinye ni FDD bisinye na les ex-FAR na prepoto byaba FNL abo nibo bagize ingabo zo mu Burundi nibo bafise abo basinye ayo masezerano ya coopération nibo bagize ingabo z'u Burundi ndabisubiyemo nizo ngabo z'u Burundi ziriho muri ivyo uko ivyo bintu rero bimeze ayo masezerano coopération ya fusion avuga ko mu by'ukuri bazogira iki bazofashanya mu buhinga bwose muri administration politique diplomatie no mu guhanahana amahera no mu buryo bw'intambara uburyo militaire kugira ngo bashike kuki barabivuga très clairement kugira ngo bafashanye bafata Burundi ngo ni ventre mu ngo niho guitaha ngo bahere mu Burundi hanyuma bafashanye mu gufata u Rwanda kugira ngo inge la nation bahutu ejya bama bariko baravuga ngo empire ima mu vy'ukuri la nation bahutu ni kinibi ni empire bantu nibije nivyo kuva kera sinivyavuga ariko murumva ingene babihindukiza bakaja kuvyitirira abandi sindiko ndavugira u Rwanda mugabo ndiko ndahanura mvuga nti aba bantu umuntu sukubandanye azaragaragaza gati abanyarwanda barumva barabona hanyuma n'umuntu agahindukira akaza kuvuga ngo
nibo baba bariko baratera u Rwanda. Simvuze ko bataruteye mbwa gushika ubu nta kintu na kimwe kiranyemeza yuko u Rwanda uriko ruratera Uburundi canke ngo warufise umugambi. Mugabo ibi vyemezo d'agression si verbal gusa, ni ibintu bifatiye ku didefe kandi bituma abantu bapfa. Awovuga ngo maze gufata umugambi wo gufashanya gutembagaza intwaro y'Ikigali pour restaurer ngo la nation, gushinga la nation Bahutu, ngo ce n'est pas une menace contre le Rwanda. Gufashanya rero barabigize. Human Rights Watch yaratanze raporo ivuga yuko 60% y'abitwa abarobere mu Burundi, reke izo raporo zatanzwe na Nations Unies zivuga ayo masezerano n'ibyo bafashanya, bavuze bati bajya bita abarobere mu Burundi 60% bagizwe na les ex-FARC. Kuvuga rero umugambi urimo kuri inkuru nziza, kuri inkuru nziza bamavuga ngo Kagame bashaka kumumeza n'abantu. Dans l'autre sens, umuntu aravye ati ibintu u Rwanda goba gwarakoreye, kibi u Rwanda goba gwarakoreye Burundi uretse gutsinda intwaro ya Habyarimana, kuko ico ni igicumuro c'inyanduruko u Rwanda goba rwagirizwa ni leta y'abajenosideri bo mu Burundi. Tubivuga uko biri, ariko batubwira ko u Rwanda rwarihiye Burundi amahera ya cotisation kugira babe membre muri EAC. Abo bantu baranga intwaro yo mu Burundi. Ndi jewe sinzi ko umunyagihugu asanzwe hari ikintu akura muri EAC, ariko baronka abadepite, bararonka iki n'ibindi ntumbaze, abasoma mu rudandaze bo mu ntwaro muri leta barabikosha. Baragiriye lobbying na parrainage abasirikare b'u Burundi kugira ngo bagende muri ibi bya force de maintien de la paix. Rwanda rwarabafashije, biri amahera bakurayo n'agasenga. Abo bantu baranga intwaro y'u Burundi turira amasoko u Rwanda rukaza kuzimya. Abo bantu baranga Burundi, abo bantu baranga leta y'u Burundi. Naho uvuga uti ni bimwe navuga nti bamenyereye ko babahekenyera bakamira, ubu bazi yuko bazirirwa baratuka umuntu wese babonye, bakiyumvira ngo ni bya bindi nyine ngo bya le ventre mou ari kuri Buyoya. Bose ntimwiyumvire ngo kujya bavuga ngo Burundi kuri Buyoya ngo yari le ventre mou, ntimuce mwiyumvira ngo ibihugu byose biriho ngo vyoba ngo birongowe ngo ku buryo bwa ventre mou. Hariho ibihugu rutita mw'abantu uko utabarirwa perezida, niko kwisha abantu, kwamaza abantu abamenje, niko kumenja. Kutumva rero n'amakosa akomeye. Neva gishika ngo ikongo abasoda yarungitse, turetse ko yaguma avuga ngo yamagenda hariya Kirundo kuja kuvuga ngo niho bo byumva ngo ari hafi yo mu Rwanda, yuko ashaka gutera u Rwanda. Kuwo mugambi uriho, mugabo akaguma bihindukiza ngo ni kubera u Rwanda rushaka gutera Burundi. Shobora kuba afise renseignement, izo renseignement rero nazishikiriza abarundi, ntaze kuduta mu rudubi ataravuga iby'ukuri ibyo yagiriza. Niyaba yagiriza ko FPR n'inkotanyi batsinze Habyarimana, uwo n'umurimo w'abajenosideri entre ntibaze kubikwegeramwo abarundi. Mugabo akagenda i Kongo akavuga ati abasoda bamba kabarungika i Kongo, ababwiye ati nibo babyivugira ati baturungitse batubwira ko tugiye kugwanya abanyarwanda. Abanyarwanda bari Kongo, ne bavuga ko bari Kongo, agiye kubagwaniriza i Kongo. Uko biri kose mu mitwe y'abasirikare bagwana Abanyarwanda. Neva gashagenda kongereza kuhira ati nzoruhuka ntembagaje leta iri mu Rwanda. Ibyo bintu sukumwubaka inzu mu kanwa nibyo yivugiye, ntawamuhinyuje muri leta. Minisitiri wa Defense ati Abanyarwanda ntibigeze badutsinda, ngo ariko hamorara abarundi. Ibi bintu rero
Neva avuze ati nzoruhuka nsenyuye leta y'uburundi nashaka kubereka yuko ku bwanje uko ndabyumva uko nabikurikiranye hashobora kuba hariho information bataduha mugabo niba bataziduha areke kwidoga ngo bagira bamutere kandi twama twumva ari we yama ariko aravuga ko u Rwanda ategerezwa kurutera ategerezwa gusenyura leta ategerezwa gufata Kigali ngo bafashe Uvira sinzi ko ari mu Rwanda sinzi ko ari no mu Burundi EM23 ifashe Uvira yarafashe onagana irafata Goma irafata ngora n'ivyamuteye hariya hose naho nabo ngo ni yari ngo agiye gufasha Tshisekedi amufashe iki Tshisekedi wari ko arafashe iki Burundi mbona namureke yigwanire nabiwe bagende bagira ibiganiro bo yantegeze ibiganiro na sembe babigire bigumi wabo ko Tshisekedi ataje gufasha ntumbaze uko biri kose jewe nashaka uyu munsi niyaba yumva niyaba hanukwa mubwire iyo mvugo ayireke naco bimufasha na gitonyi naco bifasha abasirikare b'u Burundi kandi abasirikare b'u Burundi yizeye ntabariho nababwiye ni baba CNDD-FDD na Paripehutu babandi bama bavuga ni mukuru w'umugambwe yabivuze si jewe mu ntondeko yavuze ati imyaka yose twamaze nta nagacimbiri twigeze dukontorora bagenda muri Somali El-Shabaab irabakubita amafoto sobireka nimwaharira ibunagana barakubitwa Bukavu barakubitwa kuva hariya hejuru naho urumva ngo niba ngo yabwira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo ntabariyo mugabo barakubiswe barafashwe kuva hariya baza biruka n'amaguru ubu bageze bagarutse mu Burundi bavuye Uvira izo ngabo mu Burundi Neva fise zo guhangana n'ibindi bihugu nizihe zitigeze zikontorora agacimbiri n'akamwe ko mu Burundi naho bari Human Rights Watch ivuga ati 60% n'aba ex-FAR barwana tukaba tubabona n'ubu inteko zose barongitse Kongo arateteje ni coalition génocidaire girongowe n'u Burundi bagafatanya na SADC n'ibipfuye nabi bagatsindwa ubu Neva arafise ingabo zo kwitika igihugu cyari cyo cyose muri aka karere mw'abantu zamurahanura n'ibyaba bigishoboka mugabo amazi asa n'ayariko ararenga inkombe si nk'ibyo kirango rwose ni ijambo ibi bintu ndibuze kubigarukaho ibintu ndaza kubigarukaho mu kindi kiganiro kuko ndabibumvisha ariko bura hari n'ibindi umuntu agomba kugenda anongeramo so ndaza kubigaruka rero yavugaga kubigendanye na Neva n'izi ngabo ze n'iki byose ko burya kuvuga kubigendanye n'u Rwanda atari ibyavu bareka nshimire mugenzi wacu rwose mu by'ukuri ndaza kugenda ndabigarukaho reka rero dukubita twihuta kuko iminota yamaze kuba itujyana tuhite dusimbuka turebe n'izindi nkuru tuse n'abajya muri update ubwo twavugaga igoma ko hari indege yaraye igaragaye muri kiriya kirere bakaba bavuze byinshi bigiye bitandukanye hari amakuru avuga ko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo igisirikare ngo umusirikare ngo hari umusirikare wafashwe ashinjwa gutanga nimero ya General James Kabarebe RDC ngo umusirikare yafashwe ashinjwa gutanga inimero ya General James Kabarebe retired James Kabarebe ubwo ni James Kabarebe nyine umwe rwose wa hano iwacu mu Rwanda ngo umusirikare ngo ari mu mazi abira ashobora no kwicwa uro nta wundi rubitabona General Yave Filemon ubu ari kuburanishwa kandi arashinjwa guca intege General Mwehu Evariste ngaho rero
yave se iyi nimero ya General James Kabarebe yayikuye. Ubushinwa bwasizoye bwibasiriye EM23 ubu bwanayisabye kudahirahira ijya gufata intara ya Tanganyika. Ubwo ni Ubushinwa ngo bwavuze rwose ko ngo idahirahira ijya gufata intara ya Tanganyika. Ibi byose Ubushinwa burabiterwa nuko Kisekedi yari yarabahaye ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro muri izo nshi. Aho rero ndimo nagenda nkubita utuntu tw'utu-update bagenda bandondosha, ndimo ndagenda nsoma. Hanyuma akabati polisi y'u Rwanda yo yataye muri yombi witwa ngo ni DJ Tox nyuma yo uyu DJ Tox akaba ngo ashinjwa kuba yaragonze umupolisi wari mu kazi agahita apfa. Polisi y'u Rwanda rero yapimye DJ Tox isanga yari yanyoye ibyo bisindisha tayaro yiwe rwose baramuhambira ni burundu kuko buriya mu by'ukuri kirazira kikaziririza. Ngo impanuka yabereye mu karere yabaye mu rukerera rwo kuwa 21 ubwo ni muri iki gitondo nibwo byabaye. Muri 2025 DJ Tox ahita acika yamaze kubikora arirukanka nyine aracika, ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi. Niho yafatiwe DJ Tox wagonze umupolisi. Hanyuma amakuru avuga ko mu Kamitugaho rero ngo ingabo z'Abarundi FDL na Wazalendo mu by'ukuri bakomeje kugenda basahura n'ubundi abaturage za Kamituga hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Beni ngo ikibuga cy'indege cya hariya mu by'ukuri ibeni ngo kigiye kwitwa icyo ngo ni iki kibuga cyitwa ngo ni Mavivi. Icyo cyari cyitwa ngo ni Beni Mavivi kigiye kwitwa Etienne Kisekedi wa Rumumba. Reka duhinda hanga tuze gusubira mu yandi masaha. Turabakunda cyane, yari umuhungu wanyu Fighter ababagezaho update. Ciao.